24. mart 1999. Nacionalna akademija povodom 10 godina od NATO bombardovanja Srbije. Govore mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, Vojislav Koštunica, Matija Bećković, dr. Radomir Kovačević, Branimir Nešić. Sava centar u Beogradu, utorak 24. mart u 20 časova. Dobrodošli. Gospođe i gospodo, pozivam vas da minutom ćutanja odamo počast nevinim žrtvama vandalskog bombardovanja Srbije.
Milica Rakić. Milica Rakić. Marko Simić. Dragana Dinić. Dejana Pavlović. Stefan Pavlović. Irena Mitić. Dalibor Tasić. Sanja Milenković. Miroslav Knežević. Miljana Milić. Vladimir Milić. Gordana Nikolić. Milan Ignjatović. Milica Stojanović. Soja Žarković. Vaše visoko preosveštenstvo, gospodo arhijereji, dragi prijatelji i gosti iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, Ruske Federacije, gospodine Kosačov, poštovani predsednici političkih stranaka, gospodine Koštunica, dame i gospodo, u ime organizatora Fonda Slobodan Jovanović, Srpskog sabora Dveri i Aktivnog centra, poželeo bih vam dobrodošlicu na Nacionalnu akademiju Srbijo pamti. Povodom 10-godišnjice NATO bombardovanja naše zemlje. Na današnji dan, 24. marta 1999. godine, pre 10 godina, u 19 časova i 45 minuta, prvim bombama bačenim na južnu pokrajinu Srbije, Kosovo i Metohiju, članice Severnoatlantskog pakta započele su pod zvaničnim nazivom Saveznička sila 78-dnevno svakodnevno bombardovanje vojnih i civilnih objekata, fabrika, škola, mostova, zdravstvenih ustanova, medijskih kuća, toplana, rafinerija, putničkih vozila, pijaca, kao i ambasadu Narodne Republike Kine. A velika oštećenja pretrpele su i mnoge naše crkve i manastiri, između ostalih Gračanica i Pećka patrijaršija. Imamo posebnu čast i zadovoljstvo što će nas u ime Srpske pravoslavne crkve i njegove svetosti patrijarha Pavla večeras pozdraviti njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, zamenik